I ćao youtuberi, ovdje je Dark Prince. Danas ću vam pokazati kako napraviti svoju kartu u Clash Royale-u uz pomoć aplikacije Card Creator for CR. Imate je na Play Store-u, pa da ne pričamo mnogo, hajde napravimo jednu. Prvo ću izabrati neku sliku. Morate sliku prvo da skinuti, naravno. Evo izabrat ću recimo ovog Dark Gianta. Tako sam mu ja dao ime, tako ću da ga napravim, pošto mi liči na Dark Gianta. S ovom aplikacijom možete lako da se sprdate sa vašim prijateljima, što ja namjeravam da uradim i što ću vjerojatno i da radim, pošto je ekstra. Evo, namestio sam sliku, daću mu neko ime, ajde nek se zove Dark Giant, pošto me na to i podsjeća. Bilo bi cool da nešto ovako naprave. Imate mogućnost da pošaljete njima na sajt i oni će tamo preko sajta, možete na sajtu da napravite, oni će tamo pokušati napraviti nešto slično, neku kartu možda koju su fanovi napravili na mi. Evo, stavit ću da je epic, da je trup. U opis ću mu staviti veliki, crni, strašni džin, ili kako Giant, stavit ću srpski pošto udara, kako ću da napravim, napada sa, recimo, svojim besom. Veliki, crni, strašni Giant napada sa svojim besom, to će da bude u opisu. I stavit ću ga, nemoj ga pocenjivati ili podceniti ili kako već da sam. Evo, u suštini napravio sam ovo. Sad ću da mu stavim HP, pošto običan Giant ima oko 2000, Golem ima 3000, znači stavit ću mu 2000 da ima healtha, pošto ovako. Damage da stavim 140, 150 malo previše, za 140 malo manje, ali 100 je ipak malo. Gianta, hit, attack speed, da, stavit ću da je mil. Atribut, stavit ću mu neki atribut kao što ima Dark Prince, pošto je moja omiljena karta, stavit ću atribut shielda, koji da ima 300 healtha, naravno kad prvo skinete njemu shield, onda morate da mu skinete i ostale healthe. Tako da to će da bude prvi atribut, yes, i napravili smo našu prvu kartu. Dark Giant. Hajde sad, evo, imate ovdje opcije, svakakve opcije da pošaljete, da nam saveujete, a onda da pošaljete, evo, shareujete. Možete preko Facebooka, ali tamo ima nešto expert, kako se već piše. Tamo možete da pošaljete njima na sajt, pa oni će da naprave nešto slično. Drugo ću da napravim, evo, odlučio sam se za Jack Sparrowa. Htio sam onog Tyrannosaurusa ili Indominusa Rexa, mogu da to snimam gameplay ako hoćete. Jurassic World the Game, stavit ću Jack Sparrowa, malo sam loše centrirao, centrirat ću ponovo, ovako možete da se spredate sa svojim prijateljima, evo ovako, edit a card name, daću mu Kapitan Jack Sparrow, neću ga Captain pošto je previše, mislim, previše originalno, Captain Jack Sparrow, stavit ću da bude Legendary Jack, Jack mu je pravo ime. Stavit ću da bude, neće da bude rare, nego će da bude legendary. Biće trup, naravno. Koštat će, pa po mome 1.4, da bude nešto kao Lumberjack, ili mogu da mu stavim i više, ma ne, 3, stavim manje. Da bude nešto kao Lumberjack. Damage će da ima 500, mislim to je hit point. Ne, to je malo, 800, nešto kao mini peka da bude. Što se tiče, piće mio. Neki dodatni atribut, mislim da mu ne treba. Ili možda će da ima neki dodatni atribut, da vidim šta sam ima. Deploy time će da ima 0, pošto da bude, ako legendary nema već nešto cool. Stavit ću mu još attack speed, hit speed mu je valjda dobar. Možda će da i Iron Ground, pošto Jack Sparrow, ako ste gledali film, ima i svoju kuburicu, pa možda puca iz kubure. Tako da stavit ću mu to, onda napisat ću neki opis. Šta ću da napišem? Najstrašniji gusar na planeti, kako već, na svetu, preti sa svojom kuburom ili kako, sa svoju strah, šta ću da stavim,
Evo vidite i sami da vam ne čitam ono što piše. Svoj strah širi preko njegove kubure, puca i stopa. Puta iz nje. Američki sniper. Može American Sniper, ako niste gledali film, to prvom preporučujem. American Sniper. Tako, mislim da je to dobro za opis. Dosta je i Create. Klikamo na Create i kreirali smo još drugu kartu Legendary Captain Jack Sparrow. Save-vatimo i nju. I save-vatimo još jedan na svaki slučaj, pošto ovo je lijepo. I hajde napravimo našu treću kartu, posljednju, što mislim da bi trebalo da stave u Clash Royale. To će da bude top. Što da ne? Dok ga iscentriram, pa prođe cijel dan. Card name. Stavit ću da Lootover Laser Cannon ili kako. Pošto ja sam ovo zamislio ovaj kanjon da bude prikačen za turet i da puca iz tureta. To bi bilo genijalno kad bi bilo u Clash Royale, pošto turet realno nema nikakav upgrade. Jedno reći da mu pojačava attack speed, ali jednostavno dobar mu je range, ali ipak ovo bi bilo malo bolje. I pošto mislim da ovo bi stvarno trebalo da ubace u Clash Royale, stavit ću na engleski i postavit ću im kasnije. Da vide da ovo bi stvarno bilo korisno, nekakav power upgrade. Pošto da, power nema nekakav upgrade i bilo bi to lijepo da ima tako nekakav range i laser da pravi splash damage. Izgubio sam damage, da stavim da mu ima pa jedno 300 damage, pošto 500 je mnogo, 1000 attack speed će da bude 1, pošto je 1,5 više, to je više za Gianta ili za Peku. Naravno hit points sam zaboravio, pošto sam ih mislila, stavit ćemo hit points 500, mislim da je to solidno, tamo dok dođe čovjek do tureta, da mu save pa ću to, saving my heart. I također sam napravio jedan healing spell, što je bilo lijepo. Hvala što ste gledali video, vidimo se, ćao, uskoro.